Mama wakwaba aha GCN page so midin ede adwoa searching and then the day kanya wo de ehwe me a mesro na wa subscribe to my channel we are now don sa emi abel ne so we be notification ene sa ne news e de betum bia wo benye bi atie anase wo benye bi ahwe wo GCN page ha Madam Joyce eka NPP communication team members no ho na Madam Joyce e na okase ne sema okina ne say NDC for sorry enam propaganda ntino omo emma eye his excellency na nado dankwa kufu ado kwan na enyama pa esese oye ede emma oman Ghana no na nado enye NDC for sorry omo adwa na nado na suma adwa na nado aye sei enda na nado aye se he ensem hunyanko na NDC for omo edi ewo oman mu na titru pa ene eye honorable Samuel Okudzeto ablakwa ene tese wante se nanado afu plane etu kwan na wabetena TV so Ghana fo emu betie his excellency nanado dankwa kufuado ene wasesa Ghana sike nyina de agu plane mu no ode kwakwa ginani enda nanado dwale wo wim enda se chese honorable Samuel Okudzeto ablakwa emma na nanado enya no kra na Madam Joyce kire se o ka kire eye honorable Samuel Okudzeto ablakwa se wo why wadwen se o se nanado e de a kire Ghana fo na wo kra enamo sunti obi a oye NDC ni omo ento aba enfema NDC party ni bio na Madam Joyce kire se owo best friend bi a oye NDC ni na ne best friend no ni fiefu na ye NDC fo ache se omo to aba e de ema NDC a enya asem keto akra but ena no Madam Joyce kire se oni na danfo no edi nkomo no o kan asem bi kire ne se enya de omo eto aba no e de ema NDC amayokuo ni bio because of eye honorable Samuel Okudzeto ablakwa because omo entumen sorry ahomache enkodi line so enkogina wie men kwoto aba na honorable Samuel Okudzeto ablakwa so enya so mfa so ensisa dollars engu play mu enkoye ne sen da bi sensem hu no enya de ombetumi adi o ende anase ochina na omo nyina eto aba ese Ghana fu nyina enya so emfa so no obakofo entumi ensise sika so de kwakoye ne sen saade no nya de ombeye bio nti no omo ento aba no emfema NDC amayoko bio nti Madam Joyce kire se wo honorable Samuel Okudzeto ablakwa why wadwen se o say his excellency nanado dankwa kufuado e de a kire Ghana fo se nanado enya okwa de wote parliament house a wo ye no hu ahinti no NDC ni a kese omo fie ye kan NDC a omo di mu akotin wie pa no ende omo ento aba emfema NDC amayoko ni bio esan eye wo honorable Samuel Okudzeto ablakwa nti na yenti ensema Madam Joyce ede etudwa ini gidie wo yem ade papa ni bi na nse wo ba but the thing is that same people ye kai Jerry Rawlings ebe ye cool no say it is a crime so go to toilet water closet e wo fie and so when NDC for say one more socialist political party bisamu lifestyle omu need Okudzeto na wo kaska ya me madam for bi NDC ni ba pa 2016 enti oto aba oni ni fie to abetia NDC so Okudzeto se no ni miska ode koye listen no in dollars Sunday na so ware o high jet echo tamale yes private jet Okudzeto awo ni me ye chiba ye last born onu wie school che Okudzeto wanya adwuma da wanya adwuma da politics no de no hu bewe mu ene epeja no obi ana university a which holding a certificate kra yet me ye no a boss over them na de na ubo professors in crofo wo university na nim tia. These are the people na eya na me ya say ni pebu wo ha well at times you don't blame that no permit kwache I'm say I told you you don't blame them e di pebu asa ni abono obo osa ni ya katu ni timano no ni obe ni bia it's like a last time a penny will be no more casano concentrate on the few I won't be and then with time you drag along the majority now won't my drink in time to time and ope wo ba wo not created by Satan. I was not created by Satan, but you people hate the truth. Mutanokre, and somebody are suffer to me. Me Brazil for when I see me diagram. Modi are suffer to me so, and I suffer do man moyan. No farm canokre.
wo suffer to make Japan yet ya can Japan ya no suffer bi anya hode abasa Kennedy na de ono na ya ni say ha what chimi papa what chimi na wo suffer no te Ghana e de amfa na Ghana fo nya firi ho e wo kura wo bo ani pa miensa wo ka what the difference ade can Japan ya ma se mo jan suffer be na wetima bi o Ghana come and tell me now we scare nya no he anya collection tight wo de bo wa sori ma obi ti asori mu bre enso mu sori a me se firi Ghana firi asofo so ebesi ayi asori kofo so ye chirin papa ye ten papa ye nye de nyame pe me tie me nya bonsam ni po me nyame ni pa I'm me ka professor I'm do we are there wom I am speaking the word of God. I am speaking the word of God, not the Satan of God. Call a kuma na make. A touch makuma. Ya time papa we ya kagana so for mu nyina mu kam mu pema kufado. E frita na kufado kra be di president. Ah Ghana so for pa matre wa mo criticize kufado. Ele mu se mu ye wicked. Mu tag ya say eh so for bi na friend say. Kofi odro na me parasem pa. Muntagno, we a wicked pastor. Kofi Odo a wicked pastor. Me no ka say obobon pa ya do me. Chimi say na mo chimi ho. Obobon pa ya do me. Obobon pa ya do me. O wi oso anyame di pa nyame be chia wo ka. Moti wa Akufo Addo na Akufo Addo timi aba twiri ya nyanka ya gusia ya mobro wafo. Na momoto na nkredi na Addo watem e na asofofo no bi so criticize na Addo say Ghana heden. Kwasia na woje collection wo magana nyade woje tato magana nyade me say the entire media time listen to me very careful akra bi di papa bi a wo che Kofi Odo atem akra bi di papa bi o che sofo bi atem ba sofo ne di timi e di politics secretary ni am ye di panyin na atem and wo support. So when I sit here I'm not scared to talk to you because I do respect you, but your behavior and your character will not give me chance to respect you because you people give you what the man of God who from me am na Nyankopon what did me about mo so ye Jimmy Ghana you to ni Jimmy muntu yefo na musumu Jimmy bi Ghana you to ni Jimmy muntu yefo na musumu Jimmy bi na musumu Jimmy bi wonim nyansa de Ghana mo ade na betime ye oh me say musumu mu support us mo jan mo ni Ghana sofofo mo ni Ghana Kevin Teller mo ni Ghana ayi NDC mo support mo me kan krancha na mo disappointed Ghana for asofofo bebre disappointed Ghana through social media cause a baby baba me ya baby say anya kanya Akufo Addo nipa bi baba me ya nipa bi say anya kanya pon and so asofofo bebre solitaire papa we asofofo bebre because say o cassette Christianity wa bo dam una de Christianity by na wo ye Christianity aduma wo Christianity aduma na wo ya aduma na wo ya na Christianity aduma kachira me say wo ye Christianity aduma ye fitri asore dem a ye maame mo ko asore me maame dem ko na ncha nwache ya ko bompa ye ne ye gina ye tonko e dia na asore atimi ya me enso to also ye Kristoni mo to na Kristofo nya atwem ya ko ka mo se me nka me ti am yo smart o mo ka obi no mama branche bi afra ne bamuche enya Kristosom but Christianity is passion of love. Who say broni na ni broni ko asore broni ma ye de mo ye enso Ghana asofofo muna mudiewu muna modumi nipa muna museni pa brabo mo mpa ne kore. I'm here to speak because I'm not scared of you. Don't tell me I'm sure na dem ba wiase hukumi ameko Nyankopon na ahwere de fa wasam firi oko Kenya po wu oko Nyankopon Ghana fo ahwere de nyame so ahwere de ko nyame enko fo Kenya po ba bomu wo sa asofo utimi moa mo fa chan because me bufu na me kaka ma adwene Kenya po bo Ghana fo ye ngu sofo bia obaba pa ya baso kakra bi omu ne afra mo nyame nipa because obi a nyame nipa obi a nyame nipa obi a nwu abonsa me bo no obi a nyame ne bo no nyame ne bo Kennedy nyame ne bo me enti ya mo no nipa papa mo ma nipa papa ntia sese o woni diem nso Ghana de ye ne sa na Akufo Addo ye nipa papa waje Kristofo ma waje ewiase fo ma waje ye nyina afri wo haw ne amaniem na ade ba ne hyehyɛ ye bi enso sofo hu nyansa amo na Addo abaso sofo nyansa hu yense ye ni na Addo atam no nso meka bi chimi wo ya de asofo
Because when they are insulting the president of Ghana, you are sitting there and you support it and you come out and do it. So I sit here to challenge you. Me yet me obi on Yankopon asmami. Me yet the ochina wati manu kasa. Ubon sa brantie bi kasa. Ntia sa brantie so. Dia waka no. Echu no na wo de